Assalamualaikum бағыттағы каналының көршілері. Бүгін 13 декабрь 2022 жыл. Осы шарындағы Бешикташ базарындағы алма аудының балаларын таныштырамыз. Жолымыз болып алмаз кіріп бүгін күн ашық болған үшін алма аябай көп беріп тұр. Көріктіртін қарекет қыламыз. Жанатын алма 45 Жанатын алман 28 сом сұрап жатады. Дейхан 35 дейді. 28. Алман майдасы. Қызыл алман средний 16 сомнан сатылды. 51 kilo ekan, uyleseniz ham, uylaversangiz ham. Kimdi buni? Bo'ldi. Ikkinchi sot chiqarmaydi da bu. Uchinchini chiqarish mumkin. Ke, bulut bu. Ona Reja. Jonatan 35 deydi. Bunaga 2 so'm o'tib beraylik, bunaga 32 bering, bunani 48 bering bo'pti. Bulut beraver. Nega qarasizda? 32 45 ga. İçinde acılar var, tutlar var da. Korma 30 somdan satıldı. Optumga 30 som. 29 som satıldı. Janatan alma 29. 17 somdan sıraya açadı. Çoğunun maydasını biriktirip 17 som tegiz şıpırmayga. Deyhan 20 som deydi. Kök almanın maydası 13 somdan satıldı. 13. 40 somdan satıldı. 40 somdan satıldı. 40 som. Janatanın maydası 12 som satıldı. Ötedele maydamız çıpa-çıparı yok.